لنا والحمد لربنا والصلاة والسلام لنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشير يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي بعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا غفار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خبير يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشي يا مبدي يا معيد يا مهي
ya mumitu ya hayu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqaddir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya qadiru ya tawwab ya muntaqim ya afu ya raufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya waliyu ya mughni ya mani'u ya qar ya nafi'u ya nur ya ya Badi, ya Baqi, ya Wali, ya Rashidu, ya Sabur, Azza Jalla Dhikruhu, ya Allah, ya Rabbana, Anta Ma'asuduna, Ridhoka Matubuna, Dunyana wa Umrana, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliku, ya Bari, ya Musawir, ya Ghaffar, ya Qaharu, ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khabir ya Rabi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Habir ya Muqitu ya Hasim ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Aqul ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami'u ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya qar ya nabi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqiyu ya wari ya rashidu ya sabur azza jalla dhikruhu ya Allah ya Rabbana anta ma'suduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khabir ya Rabi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Habib ya Muqitu ya Aziz ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'itu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Qahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami'u ya qadiyu ya mughni ya mani'u ya qar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqiyu ya wari ya rashidu ya sabur azza jalla dhikruhu ya Allah ya Rabbana anta ma'suduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Habib ya Rabi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Habib ya Muqitu ya Aziz
Ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib Ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid Ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Waqi Ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid Ya Musi ya Mukti ya Mu'idu ya Muhyi Ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqadir ya Muqadim ya Mu'akhir Ya Awalu ya Akhir ya Tahiru ya Fatih Ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab Ya Mutaqin ya Abu ya Ra'ubu ya Malik Malikal Mulki Jalali wal Ikram Ya Muksitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni Ya Mani'u ya Dhar ya Nabi'u ya Nur Ya Hadi ya Ladi ya Baqiyu ya Waris Ya Rasidu ya Sabur Hajjal Bikruhu Ya Allah ya Rabbana Anta Maqsuduna Ridhuka Matlubuna Dunyana wa Ukhrana Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku ya Qudur Ya Salamu ya Mu'min Ya Muhammad ya Aziz Ya Jabaru ya Kabir Ya Khaliku ya Bari Ya Musawir ya Ghaffar Ya Qaharu ya Wahab Ya Razzaqu ya Fatah Ya Alimu ya Qabir Ya Basitu ya Khabir Ya Rafi'u ya Mu'izz Ya Mudillu ya Sami Ya Basiru ya Hakam Ya Adlu ya Latif Ya Khabiru ya Alim Ya Azimu ya Ghafur Ya Syakuru ya Alim Ya Kabiru ya Habib Ya Muqitu ya Hasib Ya Jalilu ya Karim Ya Raqibu ya Mujib Ya Wasi'u ya Hakim Ya Wadudu ya Majid Ya Ba'isu ya Syahid Ya Haqqu ya Waqi Ya Qawiyu ya Matin Ya Waliyu ya Hamid Ya Musi ya Mukti Ya Mu'idu ya Muhyi Ya Mumitu ya Hayu Ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid Ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqadir Ya Muqadim ya Mu'akhir Ya Awalu ya Akhir Ya Zahiru ya Batin Ya Waliyu Ta'ali Ya Baru ya Tawab Ya Mutaqim ya Abu Ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Jalali wal Ikram Ya Muksitu ya Jami Ya Ghaniyu ya Mu'min Ya Mani'u ya Dhar Ya Nabi'u ya Nur Ya Hadi ya Badi Ya Baqiyu ya Waris Ya Rasidu ya Sabur Ajadala Dikruhu Ya Allah ya Rabbana Anta Maqsuduna Ridhuka Matlubuna Dunyana wa Ukhrana Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku ya Qudus Ya Salamu ya Mu'min Ya Muhaimin ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir Ya Khaliku ya Bari Ya Musawwir ya Ghaffar Ya Qaharu ya Wahhab Ya Razzaqu ya Fatah Ya Alimu ya Qabir Ya Basitu ya Qabidu Ya Rabi'u ya Mu'in Ya Mudillu ya Sami Ya Basiru ya Hakam Ya Adlu ya Latif Ya Khabiru ya Alim Ya Azimu ya Ghafur Ya Syakuru ya Ali Ya Kabiru ya Habir Ya Muqitu ya Hasib Ya Jalilu ya Karim Ya Raqibu ya Mujib Ya Wasi'u ya Habib Ya Wadudu ya Majid Ya Ba'isu ya Syahid Ya Haqqu ya Waqi Ya Qawiyu ya Matin Ya Waliyu ya Hamid Ya Musi ya Mukti Ya Mu'idu ya Muhyi Ya Mumitu ya Hayu Ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid Ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqadir Ya Muqadim Ya Mu'akhir Ya Awalu ya Akhir Ya Zahiru ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru ya Tawab Ya Muntaqim ya Abu Ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Jalali wal Ikram Ya Muksitu ya Jami'u Ya Ghaniyu ya Mughni Ya Wali'u ya Qad Ya Nabi'u ya Nur Ya Hadi ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasidu ya Sabur Ajjal Dikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina waghfir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala musadina warfa' darajatina wazidna imatan bi'a ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا الى خير قربنا عن الشر بعيدا
وقل فرجعنا أخيرا المنى باعث مقاصدنا قضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى بسم الله الرحمن الرحيم 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتطهر به الغائب وحسن الخواتم واستغفر الله وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل مكتوب لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم واستغفر الله الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل مكتوب لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به حوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada sekitar 12.000. Terima kasih. Dari Desa Hanum juga hadir, dari Desa Kuta Agung hadir, Pak Ketua tadi. Dari Desa Cijeruk sama hadir, dan ada juga dari luar kecamatan. Ada dari Kecamatan Selebu hadir semuanya. Kurang lebih sekitar 12.000. Terima kasih. Selempetan kayak dia kumadi ya. Batur-batur dia no lega kalau sempit.